مرحبا بنيرن هجا ده برنامج كدن ده بميوانا كدن ومجارة كدن ام ديسا پیش بری وانا ایرو میوانا من استودیوی نویسکار هلبستکار مینا آجر مینا بخیراتی سپاس دکم براستی جی کیف خوشم کود ایرو بوی میوانا مج برکو هر کو نویسکارن جن وقتا کو ده برنامه ده قال كارو خباتي خوادك وقت نویسکاره کی بچه آوایی بجی تمنی وان چه بجی اب خواهی سوده که جه وردگرم بلکه هندش ناجی هند بم چونکی ام گلک جاران ام قالا قارکتران ام قالا نزانم دیپان دکن ایخواه ام شنکه دنویسن ام قال دکن اما وقتا گو او جنا نویسکار جی خواندوان دخوینه دید گهیجی کوواج دسته میرکی درکتی یا جیش ماشی میرکی درکتی و کی جیرو هم هنکی سروان تشتاب سکن و که نویسکاره کشن و نویسکاره کشوام تو دیسا بخیرات. سپاس دکم اجی پر کیف خوشم و برنامه نه و نوچه تیویجی از دبیجم بلا لگل کرد پیروز به صعب هربن يعني أفج راستيك ما أو مثلا قاركتها أو نظام شم قلت الجوري تأدبيات راستيك كبد بيجيان راستيا خد آفرين راستيا كنو دافرين براستی ادبیات نتنه نینکا جواکی یعنی و راستیه و خیال کرنه تبدا وکه هویر دکه اور بالمروفاهية زيادة دكه يعني دما تدي محسم غوركيجي دبيجة از باور دكم ادبيات يعني ويجه دكاره مروفاهية بكوهرين كوهرك دني يعني براستي اجي جويه كي قال لك باور دكم يعني ادبيات دكاره راستي دناوا استاتيك ده بهونه وداخل ناوا جواكي ودناوا جواكي ده و آفرینری بلاو بکه داکو جواکه که اساسی و ساغلم بافرینه یعنی ادبیات وقتا املی بنره اره راستیش يعني استكارم نها ويا ببيشم لسر ادبيات يعني قال لك آلية خوها يعني برفراها يعني تذكر إيرو أم دما دبيجن مثلا كسين تجفا كامدة أم بيجن جراستيا خو دور كتي جكوكا خو دور كتي أم دكارن شبكن إيرو أم دكارن بويجي أم دكارن وان قزان شبك أم دكارن براستيجي وفراستا وان بقوهرين يعني أدبيات براستيجي هزكه پرمزنه هگر امزانه بن بکار بینن يعني نویسکار مثلا پری جاران در دور يعني جم بيجن برنامه دي برسين يعني وان برسانا دبيجي نویسکار گلو گرک جناوا جواکا خو جودا ام بيجن لسر سبي شيار دبه لسر ماسه خو قهوه خو دد برخو لگوهوی چاوی گرتی يعني جوي يا مثلا وي دمي مروف دكار ببيجن نويسكار يعني يانجي نويسكار جواكا خوي يانجي ام دكارن برهمي وان نويسكاران وبخوينن وببيجن اري ها في جواكي اف تعدا وظلم وزورداري ديدي لغورا من نويسكار نويسكار جواكا خوي ووقت وري gerek لقاداب بشي gerek بويجه وقت دي چاوا نویسکاری بیانی مقسم گورکی من گاوک بریجی کو امجی و هنر خو امجی بویجه خویا زمان دایک خو امجی جواک ساغلم اساسی و ساغلم آوابک از في اوكي باو كيدن بيج يعني باي براستيجي چقاس خورد یا دکار چقاس هزی ما پیویت دکار جهانه که بگوهرین یان او پیوانه تنه با آوای کو ام جهان دبینه تنه وانتشتان اجمرا بد بیش کلو براستی ببار وک شعره که بخوازم شتهیم ببین پی براستی
پیو د مجیه یا جی ناوا هندره و کوراهیا هلبستوان ده یعنی وک شاعره که تا گواد پرسم یا براستی پر گرینگ yani aslında tüccarna daha belki tüccara asiman tül peyve kediger belki tüdad keve sar erde tüdü keve nav mirova yanji tüdü keve nav saran sari cihani tüdüger tütenel gotune kediger le tüdükin na ke tüye gotune nabin ev gotun çima ev qas nehe sane ditnawe jiber kutu tuxwaze ev gotun rasti be لو ما گرینگیا پیوان هی گرینگیا پیوان گلگی هی لی گریدای تو چاوا کارتینه yani ligorame tedi nivîskareke nanav nayê bîram dibe ez dinivîsim ji ber ku tim dengek bi min re dipeyive yani her tim bi rastî dipeyive ama tu nava civakê de dimeşi dema tu kolanekê be dema tu xebatekê dike dema tu nava hevala tu ciyekî rûniştî be gotine te goyete yani gotin li bun goye hev dikev lebelê helbesvan ew ku gotine rast ji nav helbijêr ya na di mejiyete de ew deng qet nasekin tim dipeyive di ber guhê te de belê qasek berê te tiştî got wek nivîskar bibor ez hinekî nerhetim derbas bî spas nivîskar yani romanus, çîroknus, rojnameger yani ekolîner, helbestkar li gorî te divê tenê şahidê serdemê bi an wî barê wê serdema xwe û berpirsiyariyê ya li hember civakê ya jî li hember dîrokê helde ser milê xwe li gora min tenê nabe em bibin şahidê ez xwe jî tevê bike em bibin şahidê serdemê يعني جبت كنت قاسك بالي كنت حوجبي والقاضي باللوما من بله gerek em tiştê ku em pê re bûn şahid em an nivîskî an jî bawayekî din bi rastî jî em bihêlin ji nifşê din re heger em tiştê ku em pê re dibin şahid heger em nenivîsin û em nehêlin yan jî ji bo arşîvê em bêjin weke bernameyekê wekû gotûbêjekê em qeyd nekin ji xwe em ketî serdemeke dijîtal her tişt bûyî dijîtal yani dema tu baş kar bîne ew ê kêrî zarokê me jî bê wê demê tu binivîse bi rastî jî tu wî barî tu xweş hildigire ji ber ku tu yê teva gelê xwe be êşa wan re heval bi azarê wan re heval bi kêfxweşiyê wan re jî heval bi gerek ev hemû tiştana em ji xwe re bikin wek kar weke em li ser pişta xwe weke bar bihesibînin em nekin kiyê bikin ji ber ku li seranserê cîhanê xelkê ev tişt kirî yani mesela berî şoreşa Rusya nivîskarê wê ev tiştana bi romana nivîsandî Kurda jî ev tişkirî Kurda jî ev tişkirî gerek em hê jî bike Osman belê wek Sebri şivanê bigire. kurmanca mesela erebê şemo ev tişkirî yani yani di wextekê de gelek galgal e ji bo piştgiriya gotina te bikin di wextekê de gelek nivîskarên Kurd bi taybet li başûr pêşmerge bûn gelek nivîskarên Kurd yên li Bakur û Binxetê jî şervan bûn belê rast e lê tenê em ji bo wê demê wê serdemê nikarin bibêj niha jî niha hîn zehmet bûye niha em bi rastî jî em nava kapîtalîzmê de erê dijîtal bûn yani tiştekî baş e her tişt bûyî dijîtal lêberê tu baş bi kar bîne tu dikarî bibêje erê ev ji bona Kurdan ji bo zarok û ciwanên Kurdan kêrî tiştekî de lê tu baş kar nîne ew ê jî nava wek tedî lîstika dilîzin ser tableta de zarok nexweş dikevin gelek nexweşî derketî holê yani divê em hinekî bi rastî ji serê xwe van tiştana re êdî bêşîn em dikarin çi bikin yani dixwazim ji helbestkarekê tiştekî hîn bibin ya jî nêrîna wê hîn bibin mesela ji bo helbestkarekî ya jî helbestkarekê
بێدەنگی یان ئافرینەرترە یان ئەو کوورەهی و ئەو کاپەیوان هەلبەت کیژانە بێتە بێتی يعني تقالا بێدەنگیە هەندورین دکە هەلبەت براستي بهالبسفانك ازجانا دبيجم يعني كسي كو دما ج دايك دبه قماشي هالبسفانيه بيره هبه بيره هي لي بشره تنكار فيها لي زيدا بك يعني جبركو هالبسفان شي تدي فرود دبيجه هموجي كو اس شبوم من ديتيه هالبسفانك بري من شوي يعني اف قوتن براستي بركوره يعني دما تلي بكوله تسر بفكره او كوراهي اتخوازن فيا لسر تمام بكم اف كوراهي تم دهندري مرده يعني دنابا قادده نابا مروفاده يعني قاوا بريجي مقود يعني هالبسفان اوكو وي بێدەنگیە خۆ دکارە بە ناوە قەلەباڵغیە دەنگان دەژی بگوتنان بافرینە ئەمە ئافرینەرێک باش ئافرینەریەک کوور لێ نەخۆ بەرۆڤاژیە وێ بە بڕاستی ینی تو ناوە وێ بێدەنگیە دە تولکەڤرا دقەومە و نیگێتە دکولە وەکە هەسپا کولەک کولەک دوتم کولەک کولەک دمەش ئێم پرسێک تایبەت ژەشتە بکەم پشتی هەلبەستێن داهاتن وەشاندن وەک شاعرێکی وەک نویسکارێکی تشتە گوجارە پێشین ڕاستیش پڕ زێدە پێ کێفخۆش بوو چ بوو يعني براستي من استخوازم قالا من كنجي جي دست بنفيساندن كر بكم تبي رامه از لگوند بوم 14 سالي بوم يعني وي دميج مالباتا كردوار دبوم ام بيجم دنگ بيج ناز ذكر دهات مالامه من چيروك بچيروكا از مزم بوم چيروكين كو دنگ بیجان بسایا دنگ بیجان دگیها گوهم چیروکن پیرکی خو استم جزارو کان ود قطیام يعني من دقوتنا يعني جيان نتنه يعني وكي تشتكي كيما بام كردي داخوين جبركو دما دبستان سرتاي دا چوم دبستاني من تركي نزانبو وانا ته جبو زارو كن كردا وك تراجيدي ماموستين و دميجي تم دهاتن مالا ما دمان از جبركو ناز دكرم قد Türkiye Godmina go gidip annenden benim için bir ağrı kesici getirir misin? Ve temene zarokane esekinim mefham nekir. Ez fedişi dikim hevali xoaz beşim ez nizanım min pır fedikir. Ama ez derketim. Ez derketim ez çum hawşa دبستاني از وگريام از شوم حوشة دبستاني از وگريام از بقدش بيرناكم از شوم حوشة دبستاني از وگريام از رونشت قلت از هرم چه بيجم از تو عقلي زاروك يعني تي چه بفكري يعني ويدمي تو تشتكي ام بيجم باش تنوكا بفكري بشرة خلاص بو ما مستهات فهم كر اوش خمجين بو قو كردي نزانه بو ها كوسنا anlamadım. تفهمنا سري خو برا عرديدا اس شمالي اس قدش بيرناكم يعني و تراجيدية لو ما جي من يعني وي تمني ده من هاي جقلك تشتين للسر كردان تشيبو بو ويعني شخو از ندور بو مجوك مع الباتي از درد كتم چيايك هبو پشت مالامه از دچوم سرو دنشتم و بسا قوتن دهاتن هشمه تشت يعني وسط قوتني آفرينريه من دقوت افتشتكي من نزانه بو هالبس چي براستي يعني ما 13 سالي پر تلفزيون جي پر زيادة تنبو ما نزانه بو نزام نویسکاری کردی هي ليه من دهات سر لينوس كي يا از كردي تاخبيم مخاوني خو كردي ديد من دهات تركي دنفيسان يعني از دكارم ببيجم مجوي دميده دست بكر
gelek dosyayê min hebû li ber min demayê de me koçî Amedê kir filan bêvan min got ez êdî biweşînim bi rastî ez pir dûdilî bûm min jevala re dişan dixwandin ya heta çû ber çapê jî carekê tê bîra min Cemîl denlî û naz dike بله çav aslak perbestkarekî min got min got Cemîl min got ka ez şûn de vegerînim ez neweşînim got çima وای چوی مخوندیه من عجباندیه یعنی جمیل براستی جیش هلبست گله کی فهمت که هلبست فانه کی هجایه مبهر را شر کرج واز و نگرینم لپشتی کو درکت صدلیم دو گپ 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 متکوت گلو اوی نزیکاتی چه گلو من تشتکی باش آفراندی یعنی از جبر کو از تم خواک شاگرد که هستکم دریده یا دبه کو جانا تگاوا بره تگوت یعنی temenneç temen carna mirov dikare ji kesekê jî temenê wê biçûktir jî tiştekî hîn bibe bi rastî pir gotinek di cî de ye yani carna tu karî zarokek 10 salî jî tiştekî hîn bibe ez tu car nabêjim ez hatima asta herî bilind ez xwe wek şagirtekê dibînim ez wê rêyê de dimeşim lê pişt re erê yanî helbet em bêjin rexne jî tên rexneyên erênî jî tên لێ ez kêfxweşî bûm yani em bêjin çend hevala sernivîsan jî û em bêjin taybet jî şîrove li ser helbestê me kirin ez wî alî de kêfxweş bûm yani ez karim bibêjim erê dilê min hîn jî sernivîsê min hîn jî neketî cî ez dibêjim ez karim hîna baştir binivîsim ez dikarim hîn pêş bixim lê ez kêfxweş bûbûm yani ez dikarim wê bibêjim وهاتي سيري مع حموية أو خشي جبروي أبا كده قاسك بري تقول يعني جبر مثلا مالبات يجي جبر هاي من روشة تشتكوا هاتوي سيري كردان هاي من جهب وفلان يعني أصل من وهاف عم كر هاي من جوي شهب ويجي أزنك بر هناري دحفتام قالوا ايش شرطي افرنري يعني بيجن هنر يجي هلبست يجي ادبيات بي ايش چينا هلبت بي ايش چه دبه يعني ام بيجن بي ايش هلبست سر اويني هي ام بيجن چيروكل سر اوين داريه هي واجي ايش ذات نه سر كيف خوشي هجي لبلي ازو حالي دنرم دما براستيجي برهمك جناب ایشان را درواست و او برهم دم خوینر خوینه براستی جی کورتر دار لگو رامن و دمه او آفرینری کورتر دبه لی ام نکار ببیجن یعنی تنی ایلم گرل سر ایشه بنا ام دکارن سر کیف خوشی خوشی بنویستن و براستی و دمه جی yani آفرینریک باشی درد کبی yani mesela ویژه کردی ده کمانیه me çin pricaran estînim zaman ez carek fikirîm jî hîn me pêk neanîne lê ku hevalê de nivîsin edibêjin berdewam bikin mesela mîzaha kurdî li ser mîzahê debara me niha ji mîzahê jî heye yani çîrokên mîzahî romanên mîzahî yani kurte çîrokên minimal ên mîzahî براستی حوالن کو وی قاده ده جهاتی بن yani evji kare jehati bu ne yani mizah dikarin yani em bejin em karin eşe xoji be mizahi binivîsin yani ev çend sal eser veya de fikrim yani evji o projekt dış bertest de hey yani projek yani naha projek min xalas buye ev ser zemaran ne ser alge mizahi lebele mizahi ez de fikrim لێ مهین ئەس بێژم وەک تاسلاق دهشێ من دەهەی لێ مهین دەست پێ نەگری سکارم وەربێژم بەێ نها هەر تشت بلەز و بەز دقەومە جیهانا ئیرۆدا ئەف تەکنۆلۆژی و ئەف دیمەنێن یان باوەکی دیتباری وەختا و هەر تشت بلەز و بەز دقەومە تشتێک و ئیرۆ تولڤر ئانها خەبەر دەدە لوی ئالی دنیای وەک لوی سەرێ دنێ دنیایژی دە هەمان کەلیکێتە تێ بهیستن تێ دیتن تێ فامکردن بە ئاوەیەکی ڕادگەهەیە حتاوێ دەرێ ناوە vê lez û bezê de em bêjin helbestiya zî edebiyat ew ê kûrbûna xwe çawa dikarin biparêzin ji wê roja jî min civadekê qal kir
براستي حرتش تدي وقت نها هم جبر في سردما لزو بس جبر ديجيتال هر كدار پیش دکه جبر سیستما کاپیتالیست يعني جانا اجد فكر مدام چند سال شونده اوي قيمتها هستان بمينه ليتش كي ببيجم حرتشت قيمتها خوان دابك جي هستين مروف وهالبست وقيمتها خوان دانك اوي بمينه چما جبركو براستي جي تكنولوجيا بيجن نكاروي هستا مروف بده هالبستا نممكنه هلبت هم فكرن دي مسألة اللي زيادة دكم نم بيامن نم مسألة هلبستي هنا بيامن مسألة هنري بقشتي بلي جبرقو مسألة شانو سينما دنگ بيجي يعني مثلا دنگ بيجي هنا كيجي ما دور كتير كما تزاني اوجي دقالك قادان دم بيجن سياسي بوليتيك نزانم اكونوميك جواك بسر دكابه ما دكار پرزو تيك جي بچه داليه اكونوميك ده داليه جواكي ياجي پیشکتنه که جواكي ده دهمان يعني پرزو دكاره سر بكابه پرزو دكاره تيك جي بچه اما مثلا هنري جبركو دسليدانا الدل الروح زوبزو او نكاتيك بتش يعني نه ممكن يعني بفكره يعني تدي تشتين عقل دركتي يعني تو جانا تشتاجي دبرس ام بيجن دكارش ترى لي بكولوجي لي بده تو دما ببيج بهالبسته كي بنفيس ميكانيك دي راستي يعني وي هستي نكار بته يعني نكان هر جديفلا ترى شانو بليز وي هستا للصحنه وبدا تماشاوانان يعني ممكنياتي او تني نهاد وان سالانا ده او دنگ بيجي جي هنا امي قيمتها وان باشتر فهمك يعني ام جرك ديسا شو افجي هزا هنري يا جواك كده بقشتي راسته مينا وقت يعني هاتي سيري ما حميان وقت نويس كار وقتا قو ام دنويسن ام داري خوش جيهان اردگرن يا ام جيهانش خود دور دخم براستي هنا كيلي هي تدي تقالا ايشي و يعني ايشي ده مرو بنويس قالو دبي افرينريك باش ان كيجبو كيف خوشيه براستي جارنا تو اوقاس تشتاره دبي الشاهد تو چاودێریە دکە چاودێریە جڤاکێ چاودێریە مرۆڤان چاودێریە مرۆڤان بە مرۆڤارە چاوە تەف دگەڕن ئان بەرێ چاوا بوو باوەریاتە چاوا بوو ئانە هاتیە چ ئاستێ بەڕاستی تو هەندورێتە دە شکستنەکێ چێتکێ تو هەنێکی ژێ قەلەباڵغیە تو دوور دکەوە تو جارنا هەموو دەریێ خوا تو هەموو جیهانی ڕەوش هەموو کەسارەژی دگرێ دوی قالکی خواه دم قالکی گوزه جارنا از بیشم هفته که ده روزات کهیم قالکی خواه گوزه یعنی نایوی معنی تا ایشا جواکا خواه تجبیش خود تو ناف دی لبلی اد بیشم یعنی مافی نویسکار گره که بجبونا جارنا و گر قالکی خواه گوزه هفته که وی چابدری آخو وی بلکا کو جناوا جواکا خواه کام کریه ایدی وک آفرینریه تنه بمینو بنویسم بێدەنگی دوور بکە بفکرە چ بوو چاوا بوو بڕاستی تە چ دیت یعنی چاوێتەش چ ڕەبوون شاد ئان کێمانیە مە چییە تو گەرەک هەنێکی وێ ماسەبەیە بخۆڕە بکە و پشرە ئێدی وەختێ ڕال پێنووساخۆ و بنویسم دوێ ڕەوشێدە کاری هنری برسفدایینه چاره دیتنه یان پرسکرینه لیکولاندنه از قیمت پرددم پرسان هگر پرسیت تو نبه وی دمی وکه تو کانیه که حشک بوی یعنی تشتکی رتام نکاری ببه برسف لی پرسنت تو نبه تو ناوا هندره خوده تو ناوا مجی خوده تو ند ناوا لیگری نیده به وی دمی گمانی دکسان ده هی
هەگەر ئیرۆ برس هیچ شێمەدە تونەبە ئەمێ بخەتمن ئەمێ جیە خوادا بسەکنن ئەم نکارن تشتێکیژی بافرینە تەنێوێ ڕاستیا کە بە تشتێکە بە تێبێژە ئەv شینە پرسێ من تونەبە زێژ بێژم ئەv شینە ئەv پێنووس شینە تەمام خەلاص یعنی وەکێ مینە فەلسەفەیە یعنی تو هەر تشتی گەرەک پرس بکە مرۆڤ تم ناوا لێگەڕینێ دەی مرۆڤێن خۆناس دکە براستیژی مرۆڤێ vegeriayê kokê xwe mirovên dizanin çavdêriyê bike lêbelê nexwe mirovên ku mejiyê xwe ji pirsare girtî rastiyekê rastiyek jiyana xwe de çi bi ji wê bawer dike nava sîstema kapîtalîst de ji xwe yanî bextewariyek derew xwe dixapîne çavê xwe em bêjin zimanê xwe re digire guhê xwe ker dike نویسکارê xwe naz nake rastiyek tuneye tu ji wan kesana dipirsi belkî hîn jî yanî bi rastî tedî weke pêkenok e tu hîn jî dipirsi nivîskarên Kurd a Kurdî hîna jî kesên ku bi vî şiklî heye yanî şaş dimîn û bawer nake lê heye heger pirsê me tune be em jî tuneyê helbet yani ev jî rastiyek lê li gorî te سینۆرê di navbera rastî û estetîzmiya jî bedewiyê de li ku derê di edebiyatê de li ku derê dest pê dikiya jî li ku diqede yani rastî di nava bedewiyê de yî bedewî di nava rastiyê de yî her du jî nava rastteqîna cîhanê de yî li gora min tu nikarin yekê ji nav yekê derxe yani tu nikar bibêje ev edebiyat min afiran rast rastiya wî çi yani gora te rast gora min ne rast yani ev xwe diguherîne guherek din lê rastî çi bedewî çi bedewî ew e ku tu wê êşa an jî rastiyek em bêjin tu ji çîrokekê re bû şahat tu çîroka xwe an dinivîsî rastî bedewî çi tu wê nivîsê bi estetîkeke xweşik bafirîne û tu raxil ber çava wê demê belkî bibe rastî lê çi qas rastî em nikar bibêjin sedî sed rastî ez qala ewek mesela mijarekê nakim ji xwe em dizanin rastiyek heye bûyerek diqewime bûyerek rastî ew rastiyek e diya din de jî edebiyat wê rastiye veguheze belkî gorî xwe êdî ew awayê veguhestî jî rastiyek e ew jî dibir rastiya edebiyatê ya jî rastiya hunerê ew jî dibir rastiya yanî min di vê çarçovê de pirsî bû min di vê çarçovê de pirsî bû ê baş di her tiştî de bîrek heye yani di edebiyatê de jî heye di helbestê de jî heye çîrokê de jî heye yani li gorî te ji bo nivîskaran ya ji bo hunermendan ew bîr wek barekî an wek gencîneyekê ye yani çi awayî carna hin tiştin wexta ku zêde mirov re dimîne bi rastî jî dibe wek bar yani ew bi taybet ser bîranînên ya jî ser qewmînên ku tesîr li jiyana mirov kirine di wê babetê dipirsim dema tu bi xwe re bihêle ew dibe bar lê dema tu biafirîne tu parve bike ew ji barbûnê derdikeve dibe rastî û barê te sivik dike lêbelê rastiyek heye ez bêjim yan jî bûyereke ku min jiyayê heye ez wê bûyerê tim bi xwe re dihêlim bi xwe re digerînim di dilê me de dimîne ewil xwîn dibe xwîn jê dihere xurêz jê dihere piştre qalik digire her carê ew bara weke birîneke qalik girtî xwîn dibe wek barekî ya her ku dihere pişta te jî wek tedî qopbûn hebû ya tedî tiştekî giran wek xûzbûn ew tu xûz dimeş lêbelê dema
تو شخوا درخه و تو به هر کسی را تو خوی نراره تو جواکی را تو دنیای را پار و بکه تو سوک دبه یعنی مینا ام بیجم بیاره که کو ام دجیان دلی قومی چاوا کو تدی تو دهر درون ناس توش دلی خوا دردخه تو هنک خوا آزادی سناک بله تو سوک ناب و ها بفکره لیده ما بتر دمینه تو خوا تو پار و ناکه کسک نابینه کسک ناوا دلی مروان نابینه چطه ده دجی چند جارا دکوه چند جارا راد به لبلی چت عاده هبل هندره مروان ته بله از وی پرسیجی دخوازم دقاسك باري هناكي تسهر قالكر لوك برس يعني بشتي اوقاس تشتان بشتي جيانا روجا يروين تكنولوجيك ولز وبز وهرتج البرد دسته لي اواكي برفره وقتكم مروف لبنر تشي تشتيكو بشتي سالان هلبست زنديد هيلا تجيبو سردمان هاد بيش tabii ki bu serdemen yani çıkır ku helbet zindi bimine heci. veya گرێدای خوێنەرێن کوردی بڕاستی یعنی مەسەلا بفکرە دەما ئەس بەرهەمێکێ دنویسم بەرهەما هەلبەستا ئەس دووەشینم لێبەلێ کەسێک لێ خودی دەرناکەبن نایە خواندن نایە پارڤەکردن نایە عەجباندن ئەوێژی دەمێکی شوندە زیندیبوونا خۆ وەندا هەلبەست خۆ ناو vê jiyana lez û bez de teknolojîk de ji xwe min gava berê jî qal kir yanî ne mimkün e helbest hestê xwe wenda bike û zindî nemîne yani tiştê ku helbestê zindî dihêle rastiya civakê bûyerên ku tu helbesta xwe de bi kar tîne û girêdayê xwînerayê xwîner lê xwedî derdikeve û zindî dihêle yani çünkü xwîner xwe tê de dibîne tiştê herkes tiştekî jiyanî ya cuda tê de dibîne yani wekê min got belkî çend salê din jî yani ez bawer nakim heta jî helbest wek hestî hestê xwe wenda bike û zindî nemîne ne mimkün e ji ber wê helbest ew ê tam her tim zindî be بله yani bersivek hoş bû الگۆری te dema ku nivîskar berhemekê dinivîsiye ji wexta ku nivîskar dinivîse bêhtir azad dibe yan bêhtir barê wan girantir dibe ez dikarim bêjim hem azad dibe hem barê wan giran dibe yani dema tu berhemekê dinivîse ew tedî ji dilê te derdikeve ew hîn aydî te yani berî ku tu bûweşîne lê dema êdî dem tê dema weşandinê tu wê berhemê tu weşîn êdî ew ji te derdikeve ji te diherîna te ew dibe malê xwendekaran wê demê jî barê te tu azad hîs dike xwe lê pê re jî barê te girantir dibe yani gava berê jî nava axaftinê de me qal kir yani tu nerîna dinere berteka dinere yani ji ber wê jî tu dibe yani gelo ew ê rêyekê li ber xwîneran veke ew ê çîrokê xwe tê de bibîne ew ê xwe tê de bibîne barê te hinekî jî girantir dike bi rastî ew bargiranî wê tim hebe ji ber ku nivîs bi rastî jî wekî nexweşînekê carê tu pê dikevê dî tu nikar ser vegerî û heta bi hetayê dî heta ku te bi xwar dibe ew nivîs bî rengî di nava berhemên te de ku heta niha yani hin caran hin li her dera dinyayê buhaye hin nivîskar hene pir zêde hin tiştin zorê didin wan nikarin ya jî tiştê ku min bêjin di nava salekê du sala de dikarî bike tu dineri çî sê çar sala ya ku bi vî rengî tadeyîl te kir ya jî bi vî rengî bi te dijwar hat çi xebata te bû ya jî kîjan berhema te bû ez dikarim bibêjim sûretên şikestî berhema mina çîrokan ez demekê ketim girtîgehê rastî dema wek çavdêrekê dema tu çavdêriya rastiya xwe dikir tu naxwaz veşartî bimînî gerek veşartî jî nemîne
هناك تشت هي راست belki de serete yani cihatiye serete تتخوازه بنویسه و دمه من سر کاغذ خوی نوتین زانینگه من چیروکک نویساندو تدی دما تو دهرش خو هر تشتیش تا دستینه دما درد کوه تبیرامن جلیمن کربو پوشته کی چوپه evji pır az adız kırbum yani bir fikri avkas kirtiyemeyen azadiye heye tul servanji de fikri yani brasti az zarokati de çavderiye mena xort heye yani ezciye kirunum çavderiye dikim evji bedengi aslında bendegiye kit berhemet evji bedengiye من ev çirok nevisan pişra men qadand milwe dere dest bekir من هشت يعني اتدي دبن شنو نفيسي نظام زمانكي بياني دبيجن فلان بيفان والحاصل مجي عسكر نسكني يعني براني تشيروكي خوش من ورا نويسان بشرا دركه مغازفه تشيروكي خلاص بك يعني دما جلي من كره پوشته چوبه نابرامنو asker de jandarmayı da nikaş derken دستي من كلبشة دبو قلت تبي حالي دبيج راهلي أسقط في تشيروكيش بيرناكب من جي بصا من دي نابة ماني قاشك بر كر من راهشتي من أسجي أكيد برمجي أكيدني من جي راهشتي بلكاغو هي عربا وانخص تقيا تبي يجي برتك نشاندا از قالا ورانکم لی براستی ویا دلی من دما مقد gerek از بنویسم yani لو ما از دبیجم هر تشتین کو بیارین کو هات سر گله کرد گله گربه نویساند هلبت و هم شخصی هم جواکی وکی چابش موکی ارک دوین ویسکار هل سر من لخوان نکو ایلا جوات یا جی هن کسان تشت وره گوتن یعنی ایرو دل سینما جهان دنر بلکی بدهان فیلم سر شر ستالینگراده هاتی چکر رومان هلبس شانو وینه yani او وینه وقت الشر ده هاتنا كشاندن ياجي قال لك وينين هاتنا خيس كرن قال بويا راندكن اجوا كما تجي تشتكو بوي مثلا كوباني نج ستالينغراد بجوكتر بله ياجي امجن بهراوي برخدانا جنين كرد نج يجو ام تمنع بهم وقت بنش دخل السر زمانه ما نج اوان كيمتر يعني ايرو وكي ميناك دبجم سر كوبانت في بالدهان رومان بالسدان رومان بالسدان هلبست دستان هات دستان وام بخون نفيسي الغوري من نفيسان لي دوي gerek وك نفيس شي بمينه arşive هلبت از قالبت يعني وك سينما وك شانو بله بدهان يك تشيبونا حتى او وك وك راستيك ما شلفي تعزي ويديش بوس بروجي وك ميتهكي وبمينه بيامن دبي خباتن هناري زيادة دركمن بيش زيادة gerek ام سري خوبيشين و ام بخبتن استمت بيجن نهاجي يعني تجبو فيستر دميجي تشتكو ام بك ام جواكا خو ام خلاص بك طب هيك جب شافتني خلاص بك هلبت هركز جهلا خو المسألة دنر يعني بيجي نفيسكارك بيج عالية نفيسه ولی بنر سینما گرک بيج عالية کادراژ کامرا خو ولی بنر شانو گرک گوری صحنه خو گوری دکا خو موزیک جنر گوری دنگ و تنبور و آمورا خو لی بنر یا جی پیکر سازک ولی گوری دیجوی کافری و چه بافرینه إيجار تقاكر يعني دخوازم تمام بكم تقول يعني چند سالات بريار دا براستي دمام خلاص كر أو دوسيا من برهف كر بشرم درباس كمبيوتر كر فلان بيفا از
من ذكر نذكر تام من نكر وتمام بكرة تام براستي دما تو راست تشتاره دبشة تدجي تشتكي دنيا يعني هلبت لبر چاوی دیگه تو چاو دری جیدی که تو شنو چه آنجی دبینه تشتکی دنه یعنی من ویا فهم کرد نابه وکهبدو از دوی دری ده تدی گفتن امده بدناش که من پر بدناش کرد پر چوم نوادلی خدا چوم هاتم پشتی چند سالان من بریاردا من وشا تبريرك باشتاي تبريرك باشتايش بركو نورمال يعني هن تشتن هنا جانا مرون كان قرما بنويس يعني رخنج منجي قال لك هاتن جبو منجي قال لك هاتن سيكم ده دقيقة الشمارن جبو روماني سيد بيستو چارو بله 7 سال شنده 8 سال شنده هات چاپ کردن چونکی براسیج من متکرنت من کانی بقدان ده همو نوته خو همو چه بيجم لوجستيكا مش ساغلام بو جاليه نویساند نيفه چه دیمنج مرهات بون چه نوت هات بون ايگو من او كربون يعني نوتين جو من قرت بون تشتين جو البردسي من تنابو من سر قالك حوالو دوستار اخواستني ايگو تقاربو خواب جهاندنه جارنا دوی هنکی بدن نسله بله يعني هنكي تشابج مزجبو زعلالتر بجبو قلت هنكي دن هنكي نابد لي خدا بمحين دبي يا بمين بشرة مينا ما قلت نبيسكارك الجنة ميفانا مات سريته يعني هل بتبرسفه كما وقت جنك وقتا جو وبرسفه بده دبي او اساس وارا قرت من جهلك كده الجوريته تزانه از قالا چدکم ویژه فهمینال چیه یاجی وک اندام اکی جوا که از وک پرستکم نه وک کچما یعنی چه پیدوی به تیگه هه وک جنه که وقتا گتو ببرس بینه تو قالبک از باورم تیرانی بتسر مسئله ایجی gerek وجه فمینال هبه جبركو 6 سالانه لچاوی بچاوی میرانه لجهانی هاتی نرین بچاوی فکراندنا میرانه وجه پیشکتی مثلا دما تو وگر وجه دفکی شخوش وی داری ده دست بید که yani gelek jine nafriner گوتن دنویساندن لی تدیج بر عیبه آنج تدیج بر قدا خبو دنگی جنان آنج بر یعنی جی بن ناوی اولی ده چی دکرن yani بیجن باوی وان آن هف سری وان yani کسی میر ور حاصل دچون دج جواتا ده گوتنین وان وک مالی خو اجرا دکر ولسر نابي وان ماي حتى نا يعني مثلا امش كيف عندك مثلا كسين برهفكار يعني چما قالوا وي دمي قالوا جنك برهفكار تنبوي چما تم نابي ميران هيا مثلا ام ديروك بنر مثلا كسك جنك وك مستوره خانم مستوره اردلاني يعني برتوكا ديروك نويساندي يعني اف دوي سردمي ده yani tevaku ve serdemi belki zahmettir bujnaha. Yani seri rakiriye u reyek li berjine vekiri. Yani mesela Ravşan Bedir Khan emkarın, Meryem Khan emkarın geleka bişmerin. Lebeli her tim ev nehaqi l'afrineriya jine hati. Mesela em vegerin ve demi neha yani jibo hinek tişt helbet. Yani mesela her kadın jiyani an civaki az dikarim bibêjim hinek rê li ber jinan ve bu yani ji ber ku jinan bi her awayî xwe îspat kir yani qada şer de qada ede her şeklî xwe îspat kir jinê lêbelê mixabin ez hêjî nikarim bibêjim jin hatî asta ku bibêj erê ez niha azadim yani rojek tuneyê ku em nabihîzin jinek ji aliyê an bavê xwe an birê xwe an mêrê xwe li kuçê an jî ji ber yekî ku dê derûniya min xera bû ez bera çûm min kuşt derbas nabin
براستی جی دبی جنین کو آفرینر دنویسن زیاده تر ببه حتی دبی راه الپنوسا خو او دیروکا خو به خو بنویسه یعنی جبر کو میرک نکاره هستن جنه بده نویسه نکار وی هستی دما از بخوینم از نکارم وی هستی حس بکم لدما جنک جیروکا خو به پنوسا خو بنویسه از وی ایشاوی راست از حس بکم قالك جنين دنجي أو خواتي ده ببينه بله وين ريفك يعني لبرجنان يعني مثلا از تخازم بالي بكشينم سر رومان وشيروكين مين كردشي tam من او ببرسي يعني الجوري توجه فهمنا الادبيات ده كردي ده تش درفت وتش استنك هم اي تشروش ده براستيجي هيجي مثلا الوجه كردي دنرم يعني تجي دزانه يعني نفيسكارين جن بركيم هنن ليه كيمن ليه امنها براستي نكارتي كيفن بر باشيا مثلا كيم بونا وك هجمار بيامن نگرينگه جبو بيك آنينا وي آرمان جياجي بيك آنينا وان دقان دو كسبن بلي دو كسبن والآستا هري جوربن بلي راست جبو ميراجي همان تشتيد بيشم از وك نويسكارك وهدف لي بلي براستي حر تجبو ميران هي سانتر يعني تجد زاني يعني دما جن برهمه كدرمس امير براستي مثلا ايريشي وك هفدون نار سر او قاس اري رخنه لمير نفيسكاري مير تكرن لي بلي دما جنب herkes عاليه كده دبيف herkes عاليه كده ايريشتك يعني جبركو جرك ام جدا في بوليتيكا خو بردن ام جبر جداف جوي ذهنيتها بافك سالار برد نتني مير جنين مين بذهنيتها بافك سالار جي مزن بونه مخابن وهذا فكر جرك ام في تشتي ادي جي ماجي خو بشو جبركو براستيجي جواكك ب افرينيريا جني دكار آزاد يعني مثلا زمان يعني چما هم دبیجن زمانی دایی که چما هم نبیجن زمانی باف جبر کو دایی که او زاروک بره دزکی خود مزن کریه وی زاروک جارا یکی من ریتما دلیوی ریتما دنگی وی بهستی جیروک جر وی زاروکی را گوتیه لوریک جر را گوتی حتی وی زاروکی ایش آخوا به زمان دایی که آخوا هینی ایشه بوی ایش چی يعني لو ما زمان دايك ديروكي دا آفرينره بشرة أو آفرينريا ويجي هات تستندن جدستي ميرا جدستي وي ذهنيتي أم هيجي مخابن يعني بن باندورا في ذهنيتا بافك سالار دي دفي أم بخابتن براستيجي دفي يعني أم بيجن ميري كو خواه هنه کی جوی تشتا ششتیه براستی دبی اوجی ببن آلی کار یعنی لو ما آنجا غوی دمی ام ببیجن جواکه که آزاد آوابو جواک شنگی جب آنجا بدستی جنی آوابو يعني مخابن ام هنا نهاتي وياستي يعني مثلا روماني مدنارن هنا روماني ما تم كاركتري مير لبيشه يعني جن بن سياوي دي وحتى جيكي رولي جني خلاص مثلا يانجن برديلي زوري هاتي داين يان لمالي ام بيجن بر زاروك دي زاروك تيني الوي ديري رولاي خلاص بجارك دن نابي وي جني ناي قوتن قالوا چما جن چما جن ناب كاركتري ام بيجن هري تشت ولاتي خو خلاص تكي چما جنك نكار بب انتلكتوالك چما جنك نكار بيراوي كورب چما افتش تم جبو ميراي وككو يعني حتى نها جن وك متى ادي كاراني براستي بلي شو مسألة فمنال قوم قلبك ويداوي هر حتى چند روزال سرفيش بو في برنامه لما هاتن داويا برنامه هاي ما جيتنا قص يلي قلت انك تي داوين هب كلام بك يعني از هيفيدارم جبراوشين دا براستي نها اسكارم بيا بيجم نها زماني ما دبني
ام بیژن باندورا بشافتنê de ye yani hatiye bişaftin lê em neka helbet zimanê Kurdî dewlemend û kesên ku bi Kurdî daxivin jî serdixebitin jî gelekin lê belê divê her dayîk û bav di malê de bi zarokê xwe re bi zimanê dayîkê biaxivin da ku em heta ku stat û ji zimanê me re bê em nehêlin zimanê me bê bişaftin. ساعت خوش و گله گله سپاس ام گله که کیف خوشن گوتو یرو بوی میوانامه گوتنا داوین جی دیسا ام مالاوایی تبکن قدینن Ez jî spasiya we dikim bi rastî kêf xweş bûm û li ser van mijaranê kur em axivî gelek gelek spas mala we avad. آواتر بله بینرین هجام هاتن داویا برنامه کدن هوی دارم گو هر تشت بدلی و حتی هفته کدن برنامه کدن و میوانه مجاره کدیتر بمین خوشیه ده